uyu munsi ndaza kubabwira ukuntu wakwiga muri Harvard, MIT, University ya Boston, ya university yose akomeye ku isi. Ndakubwira ukuntu wayigaho kugira ngo uzamure ubumenyi bwawe, kandi ibyo wabikora online aho uri hose ku isi, kandi amakosa amwe namwe ari free. Ibyo turi buganire uyu munsi kuri Legacy. Hello abakunzi ba Legacy Show, aba VIP murahose, amakuru y'imisi myinshi. Uyu munsi rero mbafitiye amakuru meza cyane. Uyu munsi ndashaka ko tuza kuganira mu buryo busa nkaho ngira ngo nze ku challenging ibitekerezo byanyu. Abantu rero bwa mbere bashobora kuba bakurikiye kino kiganiro cyacu. Iki kiganiro nta kindi ni Legacy Show, kikaba ari ikiganiro twungurana ubwenge bwa buri munsi, business ndetse na entrepreneurship. So nuvuga ngo niba ukunda ibiganiro kugira ngo bashe kwiteza imbere mu kunguka ubumenyi bwa buri munsi muri business, entrepreneurship ndetse n'ubwenge bwa buri munsi, iki ni ikiganiro cyawe. Subscribe and share. So uyu munsi rero nkuko nababwiye ba VIP murabizi ko nkunda gukora research kugira ngo mba nkora ama research nsoma kugira ngo mbazanire amakuru agezweho kandi abasha kugira ngo namwe mubashe kugendana n'igihe tugezemo. Rero muri iyi minsi maze iminsi nkora research, hari ikintu maze iminsi maranye ku mutima igihe kirekire, nagira ngo nzinsangire namwe uyu munsi. Economy y'isi iriho irahinduka. Mu yandi magambo, economy iragenda iva mu kuba twakwita no kuvuga ngo icyo nakwita job based economy cyangwa se degree based hiring. Ruvuga ngo turutega tuba mu buryo bwo kugira ngo niba wari ufite degree cyangwa se warize ku ishuri runaka rikomeye, ufite degree, then ubasha kubona akazi, wamara kubona akazi ukabona amafaranga. Iyo niyo ntuze kuva kera, kuvuga ngo wize abona akazi keza, hanyuma wabona akazi keza ukabona amafaranga menshi. Ariko rero tugenda twinjira mu isi nshyashya aho abantu benshi, ndetse muranabizi wacu muri Afrika ndetse na hano, abantu benshi bafite ama degrees bicaye mu rugo badafite akazi kandi bafite ama degree bicaranye. Kubera iki? Kubera ko isi iragenda iva mu rwego rumwe ijya mu rundi, iragenda iva muri icyo kintu cya kera cyo kuvuga ngo reka twige tugire degree hanyuma dutere imbere, ahubwo iragenda yimuka mu kuba ufite skills. Ni ukuvuga ngo turinjira muri new economy yitwa skills based economy cyangwa se skills based hiring. Reka rero mbereke nuza ijambo ejo bundi ya Trump yavuze, yasinye executive order asobanura ukuntu hano muri Amerika, mu byumva hano muri Amerika federal government igiye gukura mu requirements yayo kugira ngo niba bariho barashakisha umukozi wa position runaka, bagiye gukura muri requirements kuba ufite degree. Ubu noneho bagiye kuzajya gusa bashakisha umuntu ufite skills, kuba ufite ubumenyi runaka mu kintu. Nicyo ngubu bagiye gushira imbere hejuru kuruta kuba ufite degree cyangwa se kuba ufite diploma, kuba ufite urupapuro. Niba ngo urupapuro ruvuyeho rugiye gusimburwa na skill. Reka nze mbereka aka interview gato ya ka Trump ni executive order yasinye, hanyuma turagaruka mu kanya. Okay, we'll do that for Maryland. We'll take this. To further expand opportunity, I'm taking a bold action to reform the federal workforce. Today, I'll sign an executive order that directs the federal government to replace outdated and really outdated, it's called degree-based hiring, with skill-based hiring. So we want it based on skill. The federal government will no longer be narrowly focused on where you went to school, but the skills and the talents that you bring to the job. We want that skill to be there. We want it based on merit. We've looked at merit for a long time and we've been able to get that done. Nkuko mubibona aba VIP, nkuko maze kwivuga muri iyi video, ibintu birahindutse. Ni ukuvuga ngo tuvuye ahantu hamwe utashobora kwicara ngo uvuge ngo kuko mfite urupapuro nzabona akazi. Ahubwo mu VIP, ahubwo buri muntu wese nkurikiye, ibikeho ubumenyi, ibikeho skill yabasha kugira ngo igutandukanye mu gihe kiri imbere.
kuko skills nicyo kintu cya mbere gikomeye muri economy ndetse no mu isi tugiye kwinjira. Rero nkuko mubizi ba VIP n'abakorera research nabazaniye ama website agera ku 10, ndaza kubaha na bonus yindi imwe. Ndaza kubabwira mu website 10 unona ushobora kujyaho kiga skills kugira ngo ubashe kuba competitive mu gihe kiza kiri imbere. Igitangaje zimwe muri izo website nza kubaha ni website zifite ama course y'ama university akomeye nka za Harvard na za MIT nka za Boston University, University of Columbia, kandi wazigiraho uriho hose mu Rwanda, mu Burundi, kandi amakosa amwe namwe ari free, ukiga skills for free. Hanyuma ikindi nacyo ikiza cy'ama website nza kubaha amwe namwe iyo wishyuye amafaranga baguhana certificate ivuye muri Harvard, ivuye muri MIT yemeza yuko wize kuri iryo shuri. Ni igitangaza. Ni ukuvuga ngo rero mwige, ngiye kubereka mwige mu registering hanyuma tubashe gukora ikintu. Hanyuma rero ikintu nacyo abantu bari mu Rwanda no mu Burundi bafitiye akantu k'agakoryo, akantu k'akabonus nza kubaha at the end of this video, kuko ndaza tuzaturanya abantu babiri muri mwebwe, umwe mu Rwanda n'umwe mu Burundi, dushobora kuzarihira zimwe muri izi course. Ni ukuvuga ngo reka dutangire. So website ya mbere shaka ko mumenya, iyi ngiyi ni course ya free, ni website ya free iriho ama skills yose. Ni course, ni website yitwa Khan Academy. Iyi website kuyijyaho biroroshye cyane, iriho ama course ya free kandi ushobora kwigaho ikintu cyose. Ni ukuvuga ngo developing ubumenyi butandukanye. Indi nayo ya free ni yitwa Allison, allison.com. Iyi nayo iriho ibintu bya free, iriho ama course arenga 100 kandi ya free. Ni ukuvuga ngo urajyaho ukajya free kandi bafite na certificates urangije. Hanyuma hakaza rero n'iyindi iri muri urwo rwego ya free, zimwe ziri free ariko zose ntabwo ziri free, ni yitwa Open Learn. Iyi Open Learn nkaba nza gushira aba VIP, ndaza gushira mu website yose kuri description y'iyi video. So Open Learn iyi ngiyi nayo ikaba ifite amakosa amwe namwe ava kuri Yale, Stanford, MIT na Harvard, kandi amwe namwe ni free, ariko iyo ushaka certificate baguca amafaranga at the end iyo urangije isomo. Noneho hakaba rero n'izindi course n'izindi website zitwa nka Coursera.org. iyi Coursera.org ni yitwa edX.org. izi ngizi zikora n'ama university akomeye muri Amerika, nakwita ama Ivy League universities. Ziriho ama courses menshi. Iyo ugiye kuri izo website uko ari ebyiri, Coursera.org hamwe na www.adx.org, ziriho ama course menshi, amwe ni free ndetse baranakwemerera rimwe na rimwe ugatanga ukaba wakora course ukayirangiza kuri free. Ariko ishatse certificate, kuko certificate zimwe na zimwe ziba ziva kuri ayo university akomeye nka za Harvard, icyo gihe baguca amafaranga, ushobora kuriha nk'amadolari 150 bitewe na course uri kuriga. Nk'ubu ngubu ndiho ndakora, ubu tuvugana mu VIP, ndiho ndakora course iva kuri ADX ya accounting, mu bintu bya accounting. Ndiho ndayiga muri University of Columbia. Ni ukuvuga ngo nindangiza nzabona certificate iva muri University of Columbia. Iki ni ikintu gitangaje. Niyo ngo abantu muri hano muri Amerika mushaka kongera ubumenyi, izi website ni nziza kugira ngo muzigeho murebe course mwafata yazamura resume, kuko ubu ngubu ni igihe kigeze cyo kugira ngo twimproving ama skills yacu. Hakaba rero n'iyindi nakunze cyane yitwa tatsplus.com. iyi ngiyi ni y'abantu mushaka kuba mwa develop skills zitandukanye nka web designing. Hariho ibintu byinshi bya digital. Bivuga ngo niba ushaka kwiga gukora kwa website, kwiga ukuntu wa managinga social media, kwiga ukuntu ushobora ukuntu wabikorera company, kwiga uburyo wakora PowerPoint presentations, utuntu nka turi. Harimo amakosa ari free, hakaba ndetse n'ayandi ushobora gukoresha mu buryo bwa business bwa buri munsi ku mafaranga make, amadolari 15. Hanyuma rero hakaza n'iyindi nayo yitwa Open Culture, nayo ikora nkazo. Hanyuma ikindi kintu cyo mu VIP mugomba kumenya, izi courses nimujya muri izi website ko nziberetse, amakosa amwe ni free, amakosi menshi uza kwiga wakwiga uyiga for free, hanyuma bakakwishyuza gusa certificate. Nimukore research mureba isi yacu iragenda.
murebe skills dukeneye hano turiho turajya. Nk'ubu ngubu iyo ntekereza courses nka digital marketing, ibintu nka digital communication, ibintu nka leadership. Ibyo ni ibintu, ni courses mbona mu gihe kiri imbere tuzakenera cyane. Nk'ubu ngubu maze iminsi nanjye niga ibintu bya digital marketing kuko niho turiho turagenda tugana. Ukuntu wafasha companies ko bazakora amanama kuri video conferencing. Hari ama skills akomeye. Hari indi skill natekereje ikomeye kandi umuntu ushobora kurandeba ukora ibintu bya computer, uri umuhanga mu bintu bya digital marketing, cyangwa se niba uri umujene, mwebwe abajene, aba VIP b'abajene, nimutekereze ukuntu harimo abantu bafite amaduka kubera ibi bintu bya corona, bashobora kuba bagiye kwimura amaduka online. Hari course nabonye kuri taxplus-nziza.com bakwigisha ukuntu washyira iduka online, ukuntu wakora iduka rya online, Shopify, ukuntu wakoresha iduka, wakoresha website yitwa shopify.com, ukaba wafasha umuntu gushyira iduka online, umuntu ukamuhindura nka Amazon. Ukinjira muri she VIP niba ari ku iduka ryitwa, hanyuma ukagenda ubona ibintu byose uko bipanze online. Ni igitangaza. Ibyo ni ibintu ushobora kugira nko mu VIP, ni skill ushobora kudevelopinga ugasanga wabikorera abantu uri, ugashira amaduka yabo online, ugafasha abantu gukora ibintu mu buryo bwa digital. Hari ama skills menshi. Ni mujye muri izo website, harimo ibintu byinshi wakwiga kandi byinshi ni free. Mwongere skills zanyu hama mubashe gukompitinga kuri market tugiye kujyamo. Aba VIP muzabishimira. Ni ukuri, God bless. Nuvuga ngo share this information, sharing iyi video. Nkuko rone nababwiye abantu bo mu Rwanda no mu Burundi, aba VIP muri mu Rwanda no mu Burundi. Nuvuga ngo niba nimujya kuri izo website, course ebyiri uza gukunda nuhitamo course ukayikunda ukabona ari course wakora yaguteza imbere mu buryo bwa business ndetse na entrepreneurship. Ndasabye ngo turaza guturanya abantu babiri, umwe mu Rwanda n'undi Burundi. Nivuga ngo nimuba murenze umubare wa babiri, icyo turibuze gukora turaza kugendera ku bantu bari buze kubona likes nyinshi. Nivuga ngo rero kugira ngo uzamure your chances yo kugira ngo tukurihire course, nuko wakwandika, uraza gutypinga muri comment kuri iyi video, hanyuma uze gusaba abantu baze kulikinga. Navuga ngo abantu babiri baza kuba bafite more likes, tuzabarihira izi courses kuko turashaka ko natwe ko twagira ikintu dukora tugacontributinga mu buzima bwawo urareba nko VIP. Ngaho rero next time wa VIP, God bless, musigane neza, bye bye.